Siku ya leo ni siku ambayo ni ya furaha sana kwa sababu tumeweza kupea wanafunzi wetu wote Laikipia katika kila wodi zote 15. Hakuna wodi ambao tumerukia, tumezingatia mambo yote ambayo tunafaa, na wiki ijayo wanafunzi wakirudi shule watarudi wakiwa na cheki zao za shule. Na nashukuru siku ya leo kusikia kwamba bunge itatuongezea pesa. Inamaanisha wale wachache walikosa, wakati huo mwingine tutaongeza wale ambao watapata, na maybe kuongezea tu kwa yale ambao gavana amesema na chair wa education committee, tulikuwa tunapatia wale ambao ni watoto needy kabisa na wameattach death certificates, kumaanisha orphans, walikuwa wanapatiwa. It was mandatory for orphans and people living with disability. Na siku ya leo niko na furaha kwa sababu ya vile tumesikiliza kutoka kwa wananchi. Tumeonelea kwamba kuanzia mwaka ujao tutapatiana milioni 100, na ndio tuwezesha watoto wetu ya kwamba hakuna mtoto yeyote atakosa kupata masomo ati kwa sababu ya nauri.